Safi kabisa msikilizaji, jide kamera ngeta tunaisano cha jalo kilensa ya moya bono mambe jinzani cha Afrika ya moja ndo sasunu kwena kwenenga mbiyore kigima na hatika nkolega ni asenseme ya gata tumu wacho motegeri yumuru mu micholi minekero kwigulige talibune kyo ikine kero kelenga toko kuira ya maseyemo eliko kumanyali ya mole na kwa guchinguru monasa magazeti ye tukolera. Asante sana Victor Onenga kuro Kiva Insurance kero kalia mbarwale na magutale kurunga shele gotebanga na urabo bono tegerete ya kabisa. Asante sana Victor Onenga jamani, mambo mazuri ikine kosi kimuru mu micholi mituro biri ya kabisa eliko kumanyali ya mole na kwa guchinguru monasa magazeti ye tukolera ro nchebura botambe ngoro kwa du omonya kerogo Purity Nyangwe sonera kamano. Bahati ilioje kerogo cha ikiwa basi ni siku ya kina dada ama ni siku ya kina mama wote wote ile inere UWCW okay Women Crush Wednesday ngakiwa wakire bia siku nyingi sana tayari rais tokomerana naye gaiga hatujapatana bwana, lakini nashukuru leo tumeonana. Nyasaye nomuya chinga kichonsi ere nomuya umaetere nomuru wakale ende nomuchikare no arenge ende nabo kale na kale akitaka tabona botamba maisaye ni taya ndio manye tegendege asaya rege ya brigadier na bongonya gukigikia kweli nelingana liaye na machari moyo kweli kabisa ne rute igurire to ikira rero ntwa terikende kiya twakora ntumwaka nitikende na mabira yetu ntokonyara gwakana by the way na tutaweza kulipa lakini watorola ira mabira utuwa nchiringa te tumera nali tukeli gali ya lero. Yes nchena madega ngumera tole naye by the way ga nchena manyita I didn't know mimi sikujua mimi nilijua lakini ni mipango yake Mwenyezi Mungu nende mbia kora kwa surprise ga diriwoka getinga aba surprise njire ngotaka gombiye ijimbiye Tera qualify via. Ego kange yacha ne bintu bibitoche. Wachakire kumanyake nkwane yuwa chakire kukwane iyo nkona guchorange. Ego ni doche line. Era kino ro bitayo no tanya ko yekwana. Na akiri. Ego endo busi. Elitalia ene limolioka baba. Ni akoro kwa Nyasaye. Kweli kabisa. Una lolote unajua hapa tunalipa madeni. Madeni njibona bantu bangi bina kwata ba kwa maite nguo chando nditayo maite usengo banalinga. Okay, so hakuna deni. Sina deni. Moja kwa moja tuzame magazetini. Mwacho motegere na botambe ko kwa nembo gazeti ya Taifa Leo igere yitariki isano cy'umutinyo gatana gatatu mwaka yo 2026 litukonere Jumatano ikiwa basi ni WCW. Aigambate gazeti ya Daily Nation litukeri Jumatano tariki isano cy'umutinyo gatano gatatu 2026. Yes. Kigera ino mwao kweli tupatie headline. Tingangiche style yani. Headline gote banga why Uhuru's Azimio plan faces resistance. Why Uhuru's Azimio plan faces resistance. Muga nore page ya kane ugo kwanira gaiganga ngiyekogera njero mu urayo kabiro muraiwensi ya Kenya umusike Uhuru Kenyatta agendrete gotema kuboka bokia mu buri bwa Azimio boirane buso ochero bonne bo mwaka gocha memero biri yani gagendrete korrekana kumire bitange bingi sana kurwase anene korengana no inchira abarayi kurense miri kwa mirire serikali go opposition bagendrete kwa mirire mirubiri bune mbamukwanirite gaiga umuraiwe ke magia DCP uringo mukanye umuraiwe nsi ya Kenya agotabanga abo mu Azimio mbo baza gukagera nginjira nere ebya mabinde kurwase nsemo ya upinzani biguchikoso imibibu bwatisi aiga kerondo che musike Jeremiah Kioni nera gotabanga nigarusi twase Azimio ndio ase bikaro bya bari gokora singinja kumubwatisha musike Fred Matiang'i agatugusiko Geoffrey Osotsi ko Linda Mwananchi nerendo chagotabanga boni gigenteke nene barengerereti no gusuguma Linda Mwananchi gendere gukina na baruba chikonyoro yo mobo airuke bendere yukurige kiruke province ya Kenya igonga kero kuri ribengerere bya baraya bega opposition mbatagitigo chikobe kwa Azimio ime kogera lichi kondiro ri Azimio rigotebanga oyore omuraibu Azimio automatically nere ukoba ukwiruke bendera iyo kurige kiruke province ya Kenya na as of now kurumutinyo kabere this year musiki Uhuru Kenyatta ni gamachari musiki Kalonzo Musyoka kubo muraibu Azimio igonga bagatebanga ko soigu mari Azimio ime enganga no komachara Kalonzo automatically achikoba flag bearer Steven Kalonzo Musyoka kero kuligire nsemeli kwa mirire serikali timati usini strategy babugate go senki lakini wacha tusubiri tuone vile watachipanga njendo njira bage onye bari serious ngana babariga Asi kali mutu kege nkongu sana ase bari ngabana if this is what they are doing now kazi ipo
sana. Ase headline ya gazeti ya Taifa Leo gotanga Uhuru watikiza upinzani. Onyega iria nsemeli okwamereria serikali sana. Ikiagera bona igoroche igo ensemelia gose obomubuli bwa Azimio la Umoja wa Kenya. Igo nande bwa rutire ndobi yabo gochiase Linda Mwananchi. Nabo igo ekamakiria DCP, that is the Democracy for Citizens Party, kia ya Rigathi Gachagua. Lakini onyana bona endelende umanyete ime yorogongorwa Mount Kenya. Bado shida ipo. Ikiagera korengana n'ichinkwana cha Rigathi Gachagua igata getenge byama byonsi bire Mount Kenya bibunwe. Elinda bara ibonsi ba join yake ameke mugekoro kwa DCP igento gya pingetu sana nere umurai weke magia PNU anaitwa nani? Peter Munya. Yes. Peter Munya na kina Justin Muturi. So igasi nero buna kwate bago chibosia onye bakogende onye yenere nchira bago chikogenda then nabongwa nchira naye ngigasi ikechikobe nkobosana go chibosia lakini ayonsi nechi mbinu chikuri gunganga kibago chikonyora flag bearer oyo moyora chigokina na nomura yobono bwense ya Kenya Mosque Dr. William Ruto asobo choli bole bosio bwa 2027 bura kolekana tariki 10 cyumutinyi ogatano na gatatu mwaka uyo 2027 roboti orekero kole ruri ya sobwa gale no rora sepeji ya kabiri gazeti ya Taifa Leo ndora bugwa kunia rokwanire page ngawe page ya gatano urubu na chinkwana cyumusikiriga dikashagwa cyarakanite gutabakira bya abara ibi bya mabinde birasorongora Mount Kenya nene ko Mount Kenya East Watrandi county cha Meru ni chinde guchabu ase muraibwe kyamagia PNU Muske Peter Munya muraibwe kyamagia Democratic Party DP neru Muske Justin Muturi no yondebwe kyamakrunga Devolution Empowerment Party leader Leni Kivuti ndio baro chikanite bakwamiriri sana chinkwa ni cyo Muske Gachagua batabanga babune byama byaba baswa DCP bagatabanga richikoria Kenya ngo balira abakenya bo ndebwensi makenya ndebwensi bose bro baswa asikia makende yonse kyage siasa atagite bagotabanga injira Muske Gachagua kwanite imi ye county ya Meru. Yes. Igarekanite ko chakaguye choranga neri kingpin naende yekorakananga no gochaye byama binde ekerekere kehama ngibode chinguru chia yekorengana ne katiba naende korengana barubundo che bagotabanga umuntu ko babuno monogeri guso mukwaniri borongo igabwente ko choru teri agwechora bono bweire libageringa ababande inwe bibe inotiga so ama bono ninjingo mbate ye form na wataki Uhuru Kenyatta umaitwa vile president ya Kenya na Rigathi Gachagua vile deputy president hata kama ni kwa muda mfupi lakini amekuwa deputy president ikera history wikete bebo na Uhuru Kenyatta vile president ya Kenya ya Kenya sijitamu vile so bado nabo liboli ronga sorgongorwa Mount Kenya kingpin ningo lakini murai wenzi ya Kenya yoro mukoro nabonte ko ba kingpin kiandonsi guse ali retire sai ni retire lakini unajua siasa ni siasa na siasa ni retire kali umega yichikati no bonyangongo bumate no bonyangongo bwa siasa alikuwa bazima yakakuja kukona kuruote irasi mazo kikucha mzima lazima asungumze ngoja chinkwane usanere ndio kuchikora somo kwetu mtandao so ni Kenya kweli chatusubiri tuone roboti urugoro ya Gachagua ngakibona okiri umuriro asogota kebyame binde bibunwe no muganore gaiga cha sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo at the same time Mosene tabwe county ya Nairobi boigoro murayo Linda Mwananchi bono igatebirenga igo bagenderete kubwaterana nababwatani banda se obomubu bwa Linda Mwananchi erigusukuma kabisa koragose mbachi ya kolikia Linda Mwananchi koba ekehama aiga Kenya mba kwanete na registrar political parties aiga Kenya muungano kuro kwa Cox John Cox so gabate bedinga nkokorale obotukibwa yarorenga iliete lindichi wancherwa koba registered buna party aiga Kenya nchera ndoche bakwerera umugano yuna kwa yubikire page gatana rimo bagotabanga umuntu narona indo temete ko register Linda Mwananchi buni party agakani gunga te ko nyarikana Linda Mwananchi abe political party ga Kenya singenche echerete chi slogan itinde chimanyikanite bunabono Linda Mkenya neyende ngaboresha Kenya so buna kwa kibika igo mregistrar uyiga bibe amabya siasa natebetenga nachi kuri by end of this week wiki etara chikoera aba uko na chenga mna abanchiri ba I think na baba isako ba advice accordingly linde kororanga kero kendo nye Linda Mwananchi ndiko ba registered AMSA yemobune party then abatebinga marekebisho kibara kore
bakorera maunchuri make elinde bamaiko register obo mu abo buna ekiama aiga Kenya igotebekana ngwa kwananga usosi gatebete nga ikirenga kiabo noko raoni obo mu bwabo na atimaye bakikonyora president yo candidate yabo so sijui kutaenda namna gani ndi bachaki guchinjiri ete I think ga no igente kiyo cha giankone kiagero sa kurigereria nategerere na gonya kubwate nari ngamba maoni kurwa saba Kenya bakumo narucho mungono yo mukuru county ya Nyamira ogote bangero utumire kibesa gochangira Sifuna bune presidential candidate yaye ase baby ilikuwa mjadala nga kero kende abana hinchi mbatagire gochangira umwana siasa gosoko choro no kwabo aye no changira umwana siasa unamo Kenya unless team fosigu nize kubuke ke mambinte benge bintu gukwana ngongo kibire bwateje tarira sintachiliato okay lakini batakiri gufosigu muntu kiri muntu nabate freedom yo kuri ntata gite mineti gotebanga ki igenda nari gotebanga kiringa ntwarora na ndi ngusana neko babwango iganga umuseneta bwe county ya Kisii Moske Richard Onyongo mubunge ukitutu cha South Anthony Kibagendi oyo kitutu Masaba Clive Mbanegi Sairo nabanda abange bali bare ase timu ili ya Sifuna barorekanire ko mubwate Sifuna utwalire umaarufu na Linda Mwananchi bebire Matiangi you see na no matter kere politically kere graph ke gukina ki mwana siasa no yonde kia egerense ngo gotako yonde yori sana ero uri ndivyo hali ilivyo so otutukanumboro siasa by the way nimekuja kugundua ego change na nelire ndiri kuchange bwangu siasa ni ngango siasa ego change so bwangu sana uchi kuboka mambi kwaza ngento bya change siasa nabuko bokonyo lege ndeke yao siasa ero within an hour within a day na bego change rabora onje korengo chigeso nako kwera no sangi bintu by'ukwanu ebingao ibabano nande siasa kukonyorwa ke kwanyoriro ugo sangi ke bintu bya change tikarayo kaligoro kweli kabisa igode ametinyite kali tebako bochore bonene bumwako gucha ngora yarora turiska by January nande goikorora nande ebichenga sana ya siasa ugochikorora iga Kenya muga nore page ya kabire gaiga ndio iguru ya Kenya National Music Festival yagendere tasiri tukurega kabiri ya gatatu igoro mfanye kwa yondo simonwa ya Kibabii abantu nduci bwana mba bataji talanta abana bakorete gas chiskuru ige chikwanire igoro yinjira bakorete unabona asama ngana chorovers folk songs singing games na special compositions siga igabenjira bakorete performance iringi chiskuru nchiro chikwanire nabona 7 Fox Chogoria Girls ni chinde chinyinge chiga kori bya Narok nero yakorete bya anena ase folk song bakorete galia y'umuntu bweke Masai igonga abana talent inchirisi kagega ni kweli kabisa ni kweli and I think abona nonko anongo swana ni rabuya na CBE no nye serikali njabange tibuye manya koleta CBE yeye but it is a good idea ikirabone yego sohana nego tiri umwana straight gochese route yali muya na gosuka bosirioka actually roboto na kwaro kwanire igorora sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo ikera mamirana yo gale ngase University ya Kibabii imeye county ya Bungoma right ngwarora kintu kiabera umujumbe mukuru weni me county ya Nyeri Mr. John Kagushi Kagushi manyete naboli tirona dina ki igabu gatokoro segeta sini kemo TV karabu atura kini chisubaru chia jete kumoya gwaru chenjira abantu batubete amasiyo why ntobora na tinto nobo kendu na and actually I think ne tactic ndatebe gose ne mbinu tu department ya DCI gotumeke kera DCI yale ngali gose mwali na bati tebaka murusi mali yes so nje can saying aki ne tactic tu ya aba department iliyobo tukiaiga Kenya ekekera indeed department ya DCI most of them bari kuweka uniforms lakini bana batabeka ngikira kiri montatu bibaka guchichi miuru baka maizo nebirori tima etirichi ko liaba abo bisoba libako kona DCI ngiri goteba lakini mateli umo nyimbo umo Kenya police umo administration police hata kama ni KDF igotakire ororekanega kabisa in fact mbake name tag yao ikebo
tumanye kumanyikana ng'omuruzima tumanye ngikuru kwe namba yawe yemeremo wikebo yes nabo kumanyikana ngagabwate tuna munye nyimbo gete saa fulani munye nyimbo yigini bugeta seni gete nekerabu atunga yeire tue you see eko baraisi kubwati because by the constitution nilweta mabaga sana na ndio wale entitled gukira mbako mawakili waache tozuka yes na mambo kama hayo so maiga yimusikika gushia ubu tukubo gukira igoro yes ubutagari kamkunje muganuri page ya gatatu gazeti ya Daily Nation nege tugwe busi gwikigambiro Milimani niliona jana nande bagakore bikono akabutiba kunya kuligirira file tikunya gusukasuki guga rende abawakiri bakamateka ruabu akarueze doki elime akaragenda nande bari muna chibi nuri ngo akatabanga atari kuru muntu tabwente kuru asikigambira atari we order muna chibi nanga bono direction yokora ni morete agachakore tumarogoba saa 9 na dakika 40 nalia yaguriritwe ne bondi milioni emo ni cash bill ya 250,000 rero nandingira nari busi gwikigambirwa namanya kwegwe direction abwente kubwati obukoleka numbure bwabo ekegera I don't know which court was that yaruete order ye cash bill ya 100,000 lakini tejiti kubwati kwa liachite kubwatwa ngotebeka niri naba wakili bae bari goteba ngikigambiro kia high court anene wanyine ya Kiambu mba tangiti abwatukwe tabasa kubwatwa abwatukwe ni bill nkweli alafu bako tabango maswali bwe serikali nigachitima mincha nugu chiko gwike kambirikyo aso kumutanga asike kambiro ya kam asi gitesini kyabanya nyimbo ya kamkunje okay kolengana na kagushia igo bako tabanga chinkwana nchira kwane tuchiko koraki jiko enda mamincha na machiko yobo choriga obochoriga Kenya igo ntoyero ke hate speech na beta hate speech na bera bemuna musio intimidation okoko sereligwa gata betenga muntu guchikorora no kumwagira murabinsi ya Kenya musiki William Ruto ikura gusiku mubwate sinjiri ndio nsikuru Mount Kenya abu igizuzuro kera abo igitindi actually tabuga tinguru choko tebaigo tabuga tinguru choko tebaigo Kenya is a democratic country na kiye kibaga tebanga achite mamincha na amachiko yo yeah so I can agree with that lakini naba bakuigererio bogesakura kuko na chinkwa na chikoreta maberera iga Kenya igo barabugo ikabahene kigune kiombeke kia NCIC ngwaro che committee ya rosetigwa waro dire committee ya mbake ya 2016 baro seti na rojo murabwense na bete tigane ya 2016 kwa ne yo kwa ne inde kwangiri yende bosio rote ya NCIC IBC DCI na BCA mo register bibia bata wetengu muntu kuchikotoka bono go kali bintu bine via speech ndio next year to so ase ballot igo baratigire adenduale nero yine gweta bara abantu ba upinzani bagatabakereka gushya bwatitwe yes adenduale nera uyira ni kubaira ni musibekigambiro adenduale gate batari guchio onyeri gati gashagwa tarachio yone chinse so iko bago segana ni lijiko you know I really don't understand kuna vitu ambavyo sielewi jamani nahitaji wakili ntoligyo mu wakili atobekire binte biteneni ndeto nyaraka batoko bi understand bya sipiche gatate gazeti ya Taifa Leo ni watu roboting akibono umurayi wense ya Kenya bono achorete timu y'abantu batano abasomi abanene sana chi professor ende ko mokonya sana kwaregania umurubiri oyo Vision 2060 Vision 2060 umade dati njasinya igo bono ya very serious no dati ya eri bono techiti gwikira ni birengo byaye bono tole 60 twaye mendete 30 years bosio ebe 2060 wana no alega igandoche umungwana kuruko Professor Anyang' Nyong'o Professor Hiroyuki Hino no alega igo mungwana kuruko Professor Michael Chege Professor Karuti Kanyinga na Professor Peter Wanyande which professor Chuk yani it's a team of professors ne team of professors bamokonyo murabwense elinde aikere Vision 2060 nintake kwenda kurarigire neki Vision 2030 yaro setiu umachoko no rio gwente kubwatu naro choro boti urumba rubwato kanenda kina Professor Anyang' Nyong'o na ncheti manyeti actually igona ari kuigwa Vision 2030 akibaki bano ilikuwa ni akibaki but again to yatakete kwa achieve tima idinga ngentoki I think I need to get that report ikegere ya 2016 mbona krosigwa so to chikonyora ebicha kamili kurwa seri ya 2030 ilikuwa inasema nini ilikuwa inasema nini kiyazi nyiti itakuwa vizuri sana nkore kuri page ya gatatu gaiga sino meto mochere oyo buoko liko somwa yo ndio kubikwa si kenyugwa
ase chinyombe icho kwegokia agachere kwa rutirwo gutantana oro musibati nara mutindi kweli ase mangana yo mucheru yo kunga Alice wa Mugo Mwangi nigakagire koba umukagirwa munene obeiro ogokoria abantu gaskwiri kweli urwa Kiambu, Nairobi na Nyeri county ekagire nga so far uyirire 1.8 million cy'abantu awakumira sinyumbi cy'ukwegoki wetera gachere kubigira muchera aria onye kubete ikindi mabuko enda nakyo ikindo tomaguchi simi ya yimi yani awo bimo gochutia gachere gake kwarara chitoro cyako engera bonere nabakagirwa bandi unabone ikesingirige kwanire ikimurikire muno muntu naro kurumwa wa Mbugu Kanuru nerengagire turoyo mu babasweri bamuswerete akaibirwa 400,000 shillings ndio bunamo ibera iga musibati oyo iga kengi makero chireko chikurigirwa agatoma 15,000 guchia se landlord akakane rent etinde irenga agatumira umuntu yomo 50,000 ekagire ngaba kubwatirana nera sibikora binibyo kuibira abantu getero muchero uyu na nda akagura 10,000 agakora shopping yonga chibese chi enjera pchikubu trackigu ikina byo kirabe na nubo site naichi basi chiaruete chitomire kurwasi nyalebe alafu chikamya kutumguchia sabantu bandigana lakini esosi emechere yeniriri mchere use na maliogo tu na wasangino nyana maliogo yako gira abantu barara kubikiru tukwara sleeping pills okay naibi na bintu bindi lakini tegatukwe igumuntabe maiso gumuntaratagirabe maiso ngata babane waneka rwachire kwegoki tugutige drink yazo wisara tukwara enda gutara kwa mnya kuira na kwendera kunyi ai kuri bintu bya gusube ko umuntu utengerete kabisa omwegene ono musanio lakini abera ne bintu bya wadro ayese kera ruetwe arudru muntu bamanyanga abasani bae sana balinga boroki kubali vedro musani oyo lenge ano muntu goja komoruyu dasi akomunyuntu manya komoru yudasi umata nero ngo musani ubwange sana bago komunyunta anyway lingo nyunta nero ndivyo hali ilivyo Oburu Oginga no murai weke magia ODM boigo museneta bwe county ya Siaya otebirenga hata pia akona power sasa anatosha anatosha kabisa na wanera hata getenga achikobe running mate yomoske Dr. William Ruto kam 2027 ikereke magia ODM yogetagete 50-50 no kubagana na kirkia UDA na hata gota mwina opposition ye gasinero na bosine mwina yarekane na we gasine karo gasinero sane kegereke rokugira barabamba egwa ribagiri mbati garab okay na batatigaro ngai bagochia where they going kiagera ase baguchi basari kiagera basari tayari timu inji bange tayari abono mba opposition amba konyoro bono timaite no minister mbanyole baisegere opposition opposition bakonyoro no minister ikigera tayari opposition yaro igita gete kwibanga kivyao so at least washikirie pale ikigera tayari mbagwa tubo waziri me abataalamu babo bali ibona bali nueva vero kibachoriro wakae tu pale ni maoni yangu hayo okay na kubwatire ni kweli kabisa peje ya gatana kabiri gaiga Robert Rororo iguru yewa abaruka baragenderete gutukwa ange chiminye 52 no mona babiri 462 learners ndio baroro bakiwisi wibigambiru abandi mbagenderete kunya gutukwa mbari babwatukiru ni cash bail ni bond ndoche giga umuriki butamba si wizara yichi semi ya basic education nere ukurukwanga anaitwa na inyangala banoro tiandaro akurukwanga John Ololtua ase basic education hiyo si ni wizara ya elimu hii nikinate basic education yes exactly yichi semi because ile ni higher education ndio inyangala yuko yeah by the way we have higher education na kuna basic sasa yes bwana kwa da wizara yichi semi rioka alafu namanya go specify mbali namanya go specify go chimutunga basic ndo enda haya ibo gera basic bona tro chinenderende ino mwao na igetebusio bwe covid chisebye sibungene ninsi ya Kenya akanekinga obutukibwa koliru bakora kingorogongo rwa Nyanza asemerere twarara yeta echiskuru chisagasaga chiskuru gusie ku mapema ne bikora binde Nyanza nero yatangana ne bikora bini batrende kando naigo asichinse muchinde chonse ga Kenya ichere kichisagasaga
no abaruki gwa 462 bakurwa abagenderete gutukwa abandi bekiusibe bigambero muganure page ya 52 mwaziri ogamba kwa muigura masomo tukabwangu kurwacha kisi polytechnic riri nanya kumuigubye mwaziri w'ekisemega Kenya anyway nabura nyolene bintu nibire binga kuroberi nsakarabisi gusabisi yale shughuli ne kinyingo manyete nganchire ngore kuri page ya 52 sindo cha mangana y'ekisemi bado ndio ikiombe kerigete nenerete amatema manene iga Kenya kia Kenya National Examinations Council NEC nabugira chikonyo limirimo imekongu sana guchimutuga iga kera amatema manene agendete kobererange ndio mwaka uyu nalibo no mubaro manene kigima babaruka bachokora amatema ya manene 3.5 million learners amatema ya KCSE KPSEA na KJSEA batese konde ga kare nene yes gap goseri wa mundiro ria 6.6 billion shillings chitakire chichigwikirania amatema ya korekebia ekiombe kikiane kikaganiti 16.6 billion gokoria amatema yonsi wikira no bakamaki gukire gintu lakini ase budget mwako yigabwe chibesa ni gokira allocated 9.9 billion so sijui itakwaje cha tusubiri tuone bono umurwaniri bwo bwene bw'umanya bantu oyomo muroke James Ochieng igakira sekigambiro nande kwamereria abaraye babagocha babeka kibice cyabo babeka kibice cyabo ase ki project kiriya serikali yagokora ose bakore cyumade besa gitari cyabo ni kibesa cyaba 90 so omungono yogatagete kigambiro kebeke teneni ngabinde byonsi igobire mamincha yelichiko igomba kirita mbabeka gusichibije bakalita lyo nditakiri kobororo one project tabe gusi funded by CDF to kubeka majumba holiet no CDF is a national government constituency development fund yes kubaliana so hilo pesa si yake hiyo pesa si ya mbunge wanya gataite kubikiria tale tichi yes atoe mfukoni okay. Naenda unengiwa manyenga indeed no mugarusia ni richi bagi tichi alikuwa nanua sometime bagi kaleta nale gasku siasa gaku sana boigo oroboti ndole gaiga bono bwo bamboro sana purity ikiagrosa kuligereria amario gaya guciarura bimeri especially chinyeni gitokoria chinyanya na kadhalika amario gaya ndega ga kanire ase chinse chisiko lakini bona gwanchirwa cha iga Kenya you see amario gaya narago chareta maroire bona cancer nebi na maroire anda mange so nafikiri iko shida sana aroboti runa kwa rubikire nduchiro kwa nire page 10 ase ya siori weno auditor general musubati Nancy Gathungu ndio nga weakness nero aso kulira nocha seme baga kere bintu biko soigwa mchujo yako rungi kinkanchiri so there's a weakness Kenya terabika mikakati burungi yo kwane kingugitirira abana inchi na kwane kibintu biko soiga Kenya mbiribyanchiri so kuna shida na sijui ngobwanta kuragwe kiara na noma tebinte beyonce shida ni corruption corruption usema na anto baraire kuna mtu amelala kazini so inafaa amke sijui yafaa amke ama amshwe lakini ndo che failures ose monto uragire kiara kigamona asinchira roboti roereire kiombekirie kurukunga pest control products board ye kurigiria mario gai omae deno wanya caps pia iko ndani igegera amario gai mango nyorore kabekire aka logo karika na caps ya rengire nga ya rengire bono iko sawa kazi kuri ndo chero bati ndorero kwanire gaigarura kuna bari mibechae kuna jamana itofichi araza umanyika ile mno Obama anataka karibu niseme hii pesa si ya anyway watu wana maneno sana arafati runa gote irura kuna bari mibeke bari yechae umunyagiro nororo kanira asike mbikiria KTDA yes igurichi besa chire 322.5 million tia kanetu na KTDA guchia si supply ya gite kurwa sinsi ya China chibesi chigendete gutukunga ni tiaki na ndene kitia bwato gituko bono igasi nko musana Robert Bruce bwa somera no rure page ya gatana gatatu gaiga sasa sijui ne kibona mangana ya gucha koreka chibesi gwa kanu alafu ijulikani ni zanini
wono nonyana bali mimba liko na most ya content batama itinga ni chiaki most imbanya bot we body ri ati body akaninde ikinde ya tikiru mbara korra mu director naro ni rinta nyiriti ritangagirito sino yo oyo nya itumbe nyamache something ngweta watebanga mpachiko keili bono bache baumira ne bakwane biye bateba nine kibago kora kuchimutu wago sene kibago kora cha tusubiri tuone waziri wa mangana ya madini ya iga Kenya Ali Hassan Joho uliwe chigosoria Salim Mvurya nogaliwe bunge ya Senate moroke Jefferson King yes wana igoba ruruko bole guchase abapwani abantu bonse ba coast as a region kindly beso kya subunge na kwirike buna bakichikura yes ekyagere nere nchire ya mona barobara nyore chinguru cyoko cya kopagaini goralia ekero konyora ekeliro giko butorwa na bakonyoronga na bamba isene babutorwe kuri kabisa banya kogenda guchimuino so kuno ko boli kwa ruru boigo tumete sino bwata kende ko muraiwense ya America actually koranga na robotu kiwa korwa aba America yes mbege netinga umuraiwense yo Donald Trump na rosi uchumi yense yibune bwenrete arobotindororo international kere natumira opinion chiri kire gatia njakire page 10 kane kogenderera entio oko international news na ende nao enze ya America kwaniri anene chisigi chigenderete gati ya America na Iran yes na ende litko ria Jumanne igoro na ende bado attacks njare kanitega ria si Strait of Hormuz chiche yegenderete kurwanirwa ensi ya America itagite control na Iran nerete wanche control ikobaga tabanga njirate iyo uko iwana kora chikwene kuwango iga mulembo anya bagenderete bakaigoro attacks were there wana tumeitinga ngobwente kukanyika Iran ensi so that mulembo yochobe enze ya Iran igegutiana kobwaye na America sa super power nero igegutiana kobwaye but all these things vitakire ko basoldi wetera chinkwana lakini bono ali Strait of Hormuz yes ngagirete igere Middle East eriere Middle East kata Iran ere bono lendenkiyo bali bagucho control yoban kai America is a super power bono be super power takwira nanzire ndara atiga bantu bagasene kumia umate Saddam Hussein no mate Muammar Gaddafi abonsi mbaro ai okay na koigure na kirira mungwana moteli yo mana terete gento gete igoriense America ngongere suri mungwana nari kurkunga Vincent Akenga ete bano ategerete kurubusungu chituka kwaniri asante sana Vini tunashukuru sana kwa sababu ya muda tuingie kwa dondo haraka upesi aitao swarero tunaingia Kericho mjini nzatu Kericho kuna nini Kericho Kericho ndabolia ase akaramangana a boyfriendship girlfriendship relationship kakogenderera yani umwana umumura no munyaroka barasobusani ngobonarete kwa yonde kibesa traditionally tigankibeke traditional bunere naro normally okay mwana mumurango bwatokalini nero ukibwato kukirudia mwino yesema mwana bukose ngo tebere mena providers karadige bibilia usina kinabe kira mjengo yegerere point yani ya traditional okay igebo kunero no ere traditional okay musacha nero ukuligi igo bana abwente ko be provide igo mukunguta akuri anyore na bakuligi okay kwaze bimbono biyaje aligia irai bimbono biyaje no ko bolia ande aligia irai akori mtu biyaje musacha tabwa bintu bya yakora musacha mukungu ne responsibility musacha nende ningi okay igora no mukungu ati bintu biri musacha akora byaye yes mukungu atabwa bintu byaye mukungu na bintu byaye akora byao byaye personal lakini no ara se bintu musacha bintu musacha igotabo ne tukwa musacha besa agagutaka mwena bakomwa lakini teirasi mamu egrata kire aise gutaka komwa mbaro bakwena na by the way okay musacha kiramubura rende intege nchi yako bona aguye kubwatine kibaigwana ini arrangement babwatine akumubwatuka iye nategemea na arrangement yao buna bo miranete geraba chakita mahusiano ne kibaigwana nite okay umusabu miaka yigatua nari na relationship no munyaruka nere bwe miaka yigatua lakini bakororagana gwanchana sana boyfriend yaye
birombeta bigakea kembi chiti gutaruka buya wana kero byakea no munyaruka tabuga ati lakini sobo munyaruko yo sobo munyaruka mbiro ise nabibwate bike wano mumuroye sobo mbiyo asibiri bya yakuri kibike babitumikire byarire lakini bwanja nimbo limi bwekene umaye to bwanja ningo bole bwekene mboro bwegaruri umaye to bwanja nimboro bwegaruri mupimaini wana wakero byabakea bagake sabo bono ngakitoko binchireye bono no ene chia utingi tu agachire bono nchiyo yanga tingonyara ukugurira mebogani yaiguirwe meiya ntu anya kugenda kwa cheki tubanya ngakie koreka ime you see no ene ri mekuru tu agachire wine ntu anya guchio nkieke bono ngakibono tu abaiga no tigandigie mbinu moise kagate batigandigie mbinu nyore besa bwana tora soka tora akwembe osi unajua nakupenda na mimi sina mtu naweza enda outing na yeye naye bweka moise kolia kana gakora timing tanya kwa swarumu ya Israisi lakini litukeli sana kale mirimo yaye akatebe nyombe no ngora cheki ndo sijibe sanchiro ekabe baati akanyole rumu ya isene igoire naende kabe baati bunaso iga ni fagita cheti ko chandika go chirigi mono no chirawu akanya nawo chire mesa igoro agacheki bake wallet ya ise agachinyore 50 bese ye nene ya Kenya yemo uchibale no 50 50,000 we agachinyora 50 ino ile chialinge 50 chonsi chialinge nyumba akaimukire chonsi pi bara atale mebugani agachibogoria ni hagiri akabeka kapochi ka ime agatike wallet yisekera abo agasoka kwenye bugi yakire kyabuso akabugie simi moino ngayo lenje to chibonera ini yabeira bizurare kuri gina biumire sebire nae tongirigeka gutaka kwa ready tuagenda kwenda guoka kama ta inche bono inche ready nilikuwa nimeboeka kwa nyumba hata sina form sina form kabisa haraka upesi nkonyole para enduti ega chepigipigi kama tebya sinari to goita to piki omuntu ligo liriga chenchoro basaden onye to go piki omuntu bono igo chiko baigana iga ngainko baira baka kericho asakuru kuigana iga bana bakagenda bagaswa se nyumba yokwego keyemo leta moja leta mbili leta nibi ebesa noiri atichibe sancho na nenkashi chiruma etematikana kire netu kwa kite kwa kijuko kusumbua iko chiro oso kyo bariga na bora mu rusi no tanya kubara chiro in fact ne chinguru chira ke oso kwa nyoko nyoko kosoki chinyingi chinde chiteke lakini no chira omanyete bakachitumeka sana na mba umenete na basani abo rorenge meseli moino bae kibatagete batebe bolinga kibatagete moina ali bakonye moino ogenda ne kone limoino bana basani bane babolinga kibatagete wakapewa tari mache bari kunywa taima bere bari gusiba mbare gusiba juice gusiba bari ngibintu byari ngibiroro macha ya Kenya bakamusa kabisa omwaliyo ye bagatinda no matekero umuntu atindire bakatinda ni fagiti bakachinguru chikabakea bakararara ke chini belia ende bakaurwa bono ise naga jite nyomba kanyabesa nchiyo igebeti gesamusire wale nkuri yakarenga ekiagerene umonyaruko ine rubwe koleka kumuri yakarenga ngaki acha kotebunga naroreka nago kuline pigipigo chi asegete bwati gochio akanyora wale no mongone batindete barairense flat hakuna mtu anajijua we besete babwata no isingi komi baadhi jibiri jo jimba create him lakini achinda watu bebwere watu wamechindia wameenda bana isabona akamanya gukumia gekone na masikani ya erende gucha sumwana yo munyaruka ugwakira ngina ona ngina ugocha bakuriye mbinu bakoira umwana oika mumurori yaro gutigwaria katebu imotiga bakatindo kebweka anyariginjira digariye mbinu ayo ona ndo tikora muburi kende digariye mbinu misikoli agatindo kamambi yaye agachikuburi gwegenteke agatata maiti mugano uyu nana bata tabaiti mugano uyu bakasaina bamata tabaiti mugano uyu
musiko ne kianga nagusi na majiri gosalira gili nate bano muziki w'imyaka y'igatu tari mu ngaini emyaka y'igatu ni renge akabara gili imyaka y'igatu betumo no emyaka y'igatu ora tiga ebi bileteria tate emyaka 70 emyaka 70 aina era tokomenyense eri igoro ne bonus wani emyaka y'igatu kero gwaka 70 ubage nusu 35 igota takota emyaka y'igatu 35 abo musiko na wate emyaka 20s around 25 26 tari mu ngaini tari mu timetie sabu ya ne kia gwaka ngakia tari mu ngaini nande kagushughulikire boyfriend ya hiyo sabu ine ya minus no che point jeri nako te inga igota te plus ine ya minus ya gitu kuchimega igen tungire nako te ingu muisika take ko mumrebesa na bakumwa uyo tagite komwa temine tio andole te bese mwiburi ogomwe oyo no muse ko kwirige onye tubwatire ndokora ngaki mo komenya buna muri wani besa ne bachandege wani ginte kya korere ruchegere kya mana tare kumarinde besi yenda akorire biashara okay kate mwabarusia nyari ko mwakorire biashara purity kate bese mwabarusia babinto nyomba mwabo bande banywereri tukoligi machiari chyosi in one day bego okire musani oye in one day mwezi kutari mungai to bese kwero dade baje bachekiye ne barore go seneti kwo nende baje mwezi ko esabu yaye kali agwaka boligo njero jengambu yale noroche gentare gokora tinateba nga koire bese mwiburi ndaisi okay yari go bidi bono yasinyire pi onye karuchi mugaka na bwate bese ndio iri tinateba kungainire nukuya lakini gentako retekiri was when I'm trying to find a way maybe yari ku maneuver anyore bese yikuru aso mwiburi a support boyfriend ya onyore ku support na bare go teiza to mwabonga ataka kini bwate business idea kwari gwanchunka bese ngano nyenta 30000 ndachagire no ni biashara bya magina gusikindi gionsi kichi biko babya ninguiraniri bitabe tibu ya bano nabo nchino mwana na boku manya na yiri mama yako na bali ndamwa akorire giasara bese tuki era akorire giasara yes na atagito akorire giasara umuru na bora sangina atito akorire giasara you never know umuru taito akorire giasara usino mumura ko nyika onyori ko mwamwe urire ko ochire ko yanywa gusa arangiri kunganjwe form ngayamanya chia ngakia tate banga gibese dito ko rege ndogete sometimes uko bwati uno ko gaidi kwa musibati una mugaidi ngwate bakumba liko gaidi yabano weturu chia bidiri ne kerombeta ngiyo ga ko gaidi kwa diria etwe moibere dale kora bolinga ki yo gukira oiru nensiri yo bonga ni toko mento mondo bosio bano tete konte yar ko leta chibese chia mate to ko biashara igari ko mukanya mate to nywere umongwana ndareka kuraniri bona saba babere ngwate bwata mamoja umusubati iko musaja mbuye ile tuwa kachiko ere nabwata mamoja ira kinta ko lingana yumusubati aya enarali ere gusino ko ange mu advice na gwakibe kali rwanyuri bira mate bano bisanire yende na batora akorire kindi nero korora ka ruche ngabane besita bayane igatubwati nje kazi ipo so mwanamke usadiria maskani kwanza first of all tinga tu sise kana mutrust muse nako tabakwa sare tamaitige nteki tamaiti magano yi lakini bono maitobu ya I'm not encouraging abantu kuiba mbuya hata chieto bande akazali mwabaini akazoa main lakini maskani kwa tena chabo eva wosera bana hata kidogo konyi sasa asikurua sise ise yateno mwana oyo bwate ni mwana oyo bwate ni bwalire in one day manyere meti mokoligeria can you imagine mokoligeria chozi chiri win one day mokoliga ingiwa se kwa jitigete ora hata rawo chikotoka gotoku gachabesa mwao manyete bisimba no biri bikembete kai kuti bengi chigokora tokora atekenga ni moyo mo kama gosa na yaya nere kwa muziki omoibo nero ko yatwara mono ese ngenjati gite chibese abana na ba ukumanyete amayeta ba mwana yataba mwana umubu miaka 10 aye manya iga nobe miaka 90 onyo muibo likale moyo ite yani mwana oyo azini mwana oyo like okole bichia no mate ba ino mwana tali bichia nebyo ine besaru sitiko kana nayi umerete akia meja kwa dustbin haki ebiranya mbire ono squeeze mbio njoro mondo ari mwana spend 50000 in one day gora na basani musiko na bwatu sasa amenyete atenga so amenyete haje kiamba go sama nene yare kubanga na bwata saka komboete akora bero rota baza kutachanga ndiga bero rara bwata no agocha naenda tebeka kibona liagocha buyanga kida ndio unajua bora tumo tuna ye credit kurana ndio unajua I'm sorry
sijui shetani oyo watapata maitumuka nuyi no si itafikia time onye mwangaja well and good lakini unajua dadi mimi unajua mimi siwezi fanya kitu kama hiyo lakini baada kama ilifanyika I'm sorry ni shetani lakini mimi unajua saa hii sina kitu wana koranga mimi dadi mimi najua napenda kuomba nisaidie hata kama ni thao niundie ka form kia mangana kara I wonder na kiwa menyeta boni kumundaru gutwakiri bicha torore wako sawa sana muga ko yuwe vile story ngakigate muga kaga chibwate sana yibano ni kama ni change kwa nago tevinchire muino injire besere nkongu kuri umuntu we kumba magonguru reteze kuri yebese mwana mne spend in one day 50,000 and that is why manekero bigete bese bengi karalinda lakini rende tigabe maybe kama ali asha learn taacha iro rinto kingabni kio ni aibu sana kweli kabisa yatokore nyore gazeti ya Taifa Leo we manye yo manayanda manga sinchira yo wikirano nyore gazeti ya Daily Nation we manye ya murikira roro all right ayo na rairo borito asa magazeti aserito koria rero